Kako da ovlada svojim egom? Pod uslovom da neko želi da ovlada svojim egom. Egom ne treba ovladati, nego ego treba transcendentirati, odnosno prevazići ga. I to je najjednostavniji način da se oslobodimo patnje, zbog toga što u nekim opet filozofijama i učenjima New Age-a i samopomoći kaže treba ubiti ego. To je potpuna glupost, ego ne možemo da ubijemo, zato što ako bismo ubili ego, ubili bismo i sebe. Dakle, ego je jedan od alata koje smo dobili za život na zemlji. Sklop ličnosti je ego persona. Da bismo napravili temeljnu promenu i zaista ovladali situacijom, treba da rasklopimo i da se posebno ponašamo na određeni način prema personi, a drugačije da se ponašamo prema egu. Moramo da objasnimo gledaocima šta je to persona. Da, persona je ličnost, odnosno skup psihičkih karakteristika i ponašanja koji je velikim delom genetski predisponiran i koji zapravo predstavlja skup naših temeljnih uverenja.